turaza kugerageza gukoresha umwanya neza. Reka turahera mu kubabwira intego yo kuba twarateguye kino giterane, tubabwire nico twabamagariye kugira ngo mwumve imirimo Imana yagiye ikora, hanyuma ibindi bikurikiraho baraza kubitubwira biciye mu ijambo ry'Imana. Amen. Reka nsabe komite yose igize kanisa, komite nyobozi n'abandi bakora muri representation, mwese mutambuke hano imbere kugira ngo tuze gutambutsa amashimwe, tubone gukurikizaho izindi gahunda zindi ziri imbere. Mutambuke, mukoresha umwanya muza mubanguka, mutambuke hano imbere tuze kubabwira ibisabwa. Hanyuma turashimira Imana yaduhaye gukora uyu mukutano. Twawuteguye vuba ku mpamvu z'ibyo twarimo dutekereza gukora binini, bibanza kugora ariko biza gukunda, sigaye nk'ibyumweru 2 cyangwa se kimwe n'iminsi. Twarabitekereje twebwe. Umwaka ushize twakoze fete yuko twatasha urusengero turasangira, dukora agape, turateka, turasangira n'abashitsi bari batugendereye bacu abakunzi. Ico turagitambutsa, ariko ni ituru turasura turabyiga ku mpamvu rero z'ibindi bikorwa bituri imbere twarimo tureba, bisaba amafaranga menshi, bisa naho bitugoye, ariko nyuma Imana iza kubyemera. Bwana sifiwe. Biciye muri aba bagabo baserukira itorero ryose. N'abagabo nubwo benshi mubona bamwe ari batoya abandi ari bakuru, ariko n'abagabo b'abagabo, n'abagabo nza mbona ni nk'aba bandi ujya mudamu yavuze nimba ari inde wavuze ngo agahagurukiwe n'abagabo ngo bashaka kukarika. Aba n'abagabo. Bwana sifiwe. Turashimira cyane ukuntu tubanye nuko dukorana mu bikorwa byose. Imana ibaheze umugisha. Turaza kuvuga turi abantu nka 3, ariko mu magambo ahinye uwo turi buze guheza umwanya araza kuwukoresha. Reka mbabwire ku ncamake y'ibikorwa nyamukuru byatumye dutegura uyu mukutano w'amashimwe, no kubabwira mu ncamake y'ibikorwa twabashe gukora muri imyaka 2. Ntabwo ari raporo niyo uvuga ibintu byose ukazuvuga n'isindano n'igikombe waguze, ariko turababwira ibyankenegwa twabashe gutegura. Amen. Na majambo nka 3 ariko harimo ibintu byinshi, ndaza kubisoma. Ijambo rya mbere turaza kushima Imana, n'ubundi twabitambukije no gushimira abantu bakurikira. Ijambo rya kabiri turaza kuvuga hejuru y'incamake y'ibikorwa twakoze muri iyi myaka 2 kuva dutangiye uru rugendo rw'itorero. Hanyuma tubabwire n'intego cyangwa se imigambi itorero rifite, kugira ngo basi mu bimenyereho. Bwana sifiwe. Harabaza bumva kona bakagira ngo wenda ni kona nyine ntibanamenye n'ibisobanuro. Ku bakecuru kona stone nibuye rikomeza imfuruka. Amen. Ni uzoza unanirwa kuvuga ngo ni kona stone, uzoza uvuga ngo nibuye rikomeza imfuruka. Kwa rusengero rw'ibuye rikomeza imfuruka, niko risobanura mu rurimi abantu benshi bumva. Hanyuma reka ntangire nshimira Imana. Ndashimira Imana yabanye natwe guhera umunsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi. Yagendanye natwe mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshe, mu rugendo rurerure, mu rugendo rufite amadodani n'inyanja rimwe na rimwe tugakoresha imitumba, ariko Yesu yakomeje kutubera umuyobozi mwiza. Muyikomera amashi. Bwana sifiwe. Ikindi tugeze rero mu mwanya wo gushimira abantu. Turashimira cyane abakristo bacu ba Cornerstone.
hano muri iyi paruwasi ya Bujumbura, kuko Cornerstone iri ahantu hatandukanye henshi, ariko iyi ngiyi ya hano niyo tubanzirizaho kugira ngo tubashe kwishimira. Yakoze ibikorwa bitangaje kandi cyane kubw'urukundo rwanyu no kubw'ubufatanye bwanyu. Niyo mpamvu n'aba bitabye babonye aho bicara, babonye n'uyu munezero. Abantu baje kudufasha gushima, mukomera aba bakristo amashi. Ni abakristo beza kandi Imana ikomeze kubaheza umugisha. Bwana sifiwe. Turashimira kandi itorero ryacu rya Cornerstone aho riri hose ku isi, cyane cyane umubyeyi wacu Reverend Pasteur Sunzu atuba hafi umwanya wose. Ndibwo kwira cange ngo buce atabashe kutubaza uko bimeze nuko byifashe. Niki giterane twakiganiriye umwanya munini cyane, muri byinshi n'inama yagiye atubwira nizo na warimo aho ari. Aya mashimwe ndabizi kuko azabibona amugereho iwe n'itorero ashumbye aho riri hose, ndetse n'abakristo bose muri rusange. Imana ibaheze umugisha. Munkundire kandi musubire mu kubite amashi kubwe ndetse no kubw'itorero ryose muri rusange. Turashimira kandi representation yacu na komite bakorana. Undi ntiyabonetse ku mpamvu z'akazi yafatiriwe, ariko by'ukuri badutegurira ibyiza batarambirwa. Iyo tubahamagaye kandi n'abanyakazi, uyu ni umunyakazi, ni umukozi wa leta, n'uwo wundi nawe ari mu kandi kazi. Amen. Ndongera kandi nshimire, turashimira Reverend Pasteur Muhimuzi Emile. Bwana sifiwe. Hamwe na diaspora yose bakorana, abakristo bacu bagiye muri Amerika, Canada na Australia, batahwema gukora nibi ngibi. Nimba twafunguye tugasangirira hamwe, nimba mubona nibi ngibi bimeze uko bimeze, uretse ko byinshi babikoze bakiri hano, ariko n'ubundi nibo bari baturangaje imbere. Kandi turanashimira kuko Emile imva yiwe itabaye ku mbanda. Tugitangira nibyo bindi nababwiye ngo twahuye ibyo abaswahili bazabita ngo ni misukosuko, intambara. Iyi yavaho yikaze, yava yikaze, kandi bene za zindi zakasa mutwe mugani wabimwe zikomeye cyane. Bwana sifiwe. Afatwa yafashwe turi mu cumba hano hirya muri isarira hepfo. Nijewe twari kumwe n'undi musore umwe utari hano, Joseph. Jewe ngira ngo wenda ni bisanzwe umuntu wafashwe turimo tuganira ahita aja muri koma, ubwo nyine ibintu biba birarangiye. Nukuvuga ngo twagiye kumugeza kurikira nta cizere tugifite, ariko twasenze Imana turayibwira ngo ugarura ubuzima bwa Emile. Tuzoza tubivuga mu gikorane, tubivuge turi twenyine, tuzoza tuvuga ngo ya Mana yakijije Emile. Bwana sifiwe. Iyo Mana yabikoze muyikomera amashi, kandi nawe turamushimiye n'umuryango we n'ukuntu amobiliza abana bajanye nawe muri ibyo bihugu byiriya mu bazungu, kandi bagarushaho gukunda itorero ndetse no kurizirikana. Imana ibaheze umugisha bose. Turashimira inshuti zacu za Cornerstone zibana natwe iminsi yose. Iyo dukoze evenement ariyo yose turaziyambaza. Barimo umuvandimwe Muvunyi, nawe bizamugereho. Benshi ntibamuzi muno, nawe ntabazi. Ni inshuti yanje ku giti canje, ariko yarirubuye aba no ku rubuga. N'ubu ningera muri Amerika, kuko ni vuba, nzashika mfungura indi paruwase, niwe wa mbere tuzatangira. Nundi ngo ni Alex. Kandi abo n'abakristo beza tubwira ikintu, nubwo twababwira uyu munsi tugasangira ico bafite. Batavuga ngo ya urabona ngo amabile ntibazabiharura ibyo. Imana ibaheze umugisha. Turashimira cyane inshuti zose za Cornerstone. Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi amatorero yose ya Bujumbura mu bumwe bwayo bwose, buyobowe n'umubyeyi wacu Musenyeri. Turabashimira cyane, batubaye hafi tugitangira. Buriya iyo ugitangira ntuzumenya iyo uja n'iyo uva, uzusa n'uri ahantu, ariko iyo baguhumurije ukabona umuntu ukubwira ngo komera, humura, bizakunda. Niyo mpamvu twabishoboye. Turabashimira
ushimire n'abandi bose abashumba batabashe kuhagera. Imana ibaheze umugisha. Bwana sifiwe. Turashimira cyane kandi nyiri iki kibanza yitwa Mede, nubwo atabashe kugera aha ariko turamushimira cyane. Nawe ayo mashimwa mugereho, amaze kuduha hano hantu yatubereye imfura, arasubira kandi atubera umuntu mwiza, tubana neza. Ko ari umuntu uzi gupangira akagozaho umushiha ukarukumva urarambiwe, ariko Bwana sifiwe tubanye neza cyane n'abakozi biwe bose bagize uru rupango, ndetse n'abandi dukorana abalokatere nabo bakora mu bindi bikorwa bitandukanye byabo. Imana ibaheze umugisha. Muri iki kigo ntawe turatukana, nta nuwo turabwira nabi, nabo ntabaratubwira nabi. Urumva ko ni umugisha cyane. Bwana sifiwe. Irindi shimwe turashimira leta y'u Burundi. Bwana sifiwe. Turashimira guhera ku nzego z'umutekano. Nejo mundi turagutangira ibikorwa nagiye kwa Dezone n'abandi bose babijejwe, turavugana kandi nari nibagiwe no kubakira abashobora kuba barimo hano. Tubahaye ikaze. Yesu wo mwijuru abaheze umugisha. Bwana sifiwe. Dushimira n'abanyengagara n'abandi bose duturanye neza mu gihugu. Bwana sifiwe cyane. Bibiliya izivuga ngo igihugu mwasukiyemo muzagisabira amahoro, ko nikigira amahoro namwe muzayagabanaho. Bwana sifiwe. Baratwemereye guhera umunsi wa mbere dusaba ubuzima gatozi bw'ikanisa, barabuduha. Ibintu byose bigenda bikunda, baradushigikira. Tuja muri meri baduheza urupapuro rutwemerera gukora mu gisagara cyose. Ubu nukuba bagwita ngo ni attestation de reconnaissance, kuko bakuzi. Twoja niriya kugera za Gihanga ndetse n'ahandi hose twifuza gufungura amaparuwasi, kandi ni vuba cyane. Abiteguye rero kuba abashumba mugume mwirubure, tuzobaheze muje kwagura umurimo mu bwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Turashimira kandi abavuga butumwa bacu ndetse n'abandi bose mwatwitabye kubw'uyu munsi. Bwana sifiwe. Tubwira umubyeyi wacu Musenyeri, twaragiye na pasiteri tumusanga kuri biro, ntiyatugoye, yemeye nk'umuntu wari usanzwe ubyemeye, kubera ko n'umubyeyi wacu twese. Imana igweze umugisha. Tuhavuye twahise duhamagara na mushumbari ya Bishop, kandi na twababwiye mu gihe kigufi cyane, kubera nyine ibyo tuvuye kuvuga haruguru ku mpamvu z'uko tutaza tubona ko twobitegura bingana gutya, ariko baratwumva baratwemerera babana natwe. Imana ibaheze umugisha. N'abandi mwese mwaje kugira ngo mudushigikire. Yesu wo mwijuru abaheze umugisha mwinshi. Dukomere Imana amashi kubwayo mashimwe. Rero tubagezeho rero ku ncamake y'ibikorwa twagiye dukora. Ni ncamake by'ibyakozwe muri iyi myaka ibiri. Ibyakozwe ni byinshi cyane, tutobabwira uyu munsi cyangwa uyu mwanya ngo tube twabimara. Ni birebire. Duhereye ku munsi wa mbere kugeza kuri none hari ibyakozwe byinshi, ariko bikeya turaza kubibagezaho twabashe gutegura, kandi ni nabyo byankenekwa. Kuko mubizi rero twatangiye umurimo kuko abandi bawutangira, kandi twahuye n'imbogamizi nguko n'abandi bagiye bahura nazo. Bishop yarabitubwiye ndetse na Musenyeri batubwira ingene biza bigora. Ibyo ni natwe ibyo twabinyuzemo, kandi byari biremereye bivanye nuko twari tukingana, nuko twari tumeze. Nubwo nibigoye n'ubu uyu munsi bigihari, ariko hari ijambo perezida wa 16 wayoboye Amerika witwa Abraham Lincoln yaravuze ngo ngenda gahoro, ngo ariko sinsubira inyuma na rimwe, komeza intego kugeza nyigezeho. Bwana sifiwe.
ibikomeye byarabonetse, ariko ntibyatubujije intego yo kugera kuco twari twarihaye nk'umugambi. Imana rero yaradushoboje turabikora. Twatangiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 2024 na 2024. Dutangira tudafite ari amafaranga, ari ibikoresho, ico cyose ntaco twari dufite, ari naho twohagararira basi ntaho twari dufite. Ariko tugerageza kuja gusaba umushumba Munyangeyo ni wari uyoboye itorero rya CRC. Reka nsabe madame we haguruke dukomere Imana amashi kubwe kandi umushimire, ayo mashimwe amugereho ku giti cye ndetse n'itorero ryose muri rusange. Imana ibaheze umugisha. Batubera imfura, batubera amata, baradupfuka kugeza tuje muri iki kibanza. Dutangira hano hepfo harimo ibikorwa byinshi, twahuriyemo n'ibibazo bitandukanye ku mpamvu z'ibikorwa bihakorerwa. Bareberamo akabumbu, hakorerwamo gym, hakorerwamo ibindi bimwe n'ibindi n'amashiramwe atandukanye. Uku dutangiye gusenga aya masaha baba badushitseho kera ngo nimusohoke. Tudafite intebe ni zabo twakeza dukota. Nukuvuga ngo twishuraga buri yinga ryose intebe, tukishura amabafu, nta kintu na kimwe twari dufite. Tuva hariya twari tuba muri EPGR, twasize buri kimwe cyose, n'akayiko kavunitse twagatangiye raporo. Hari umwe wambajije mu bakristo arambwira ngo ese pastor ko umwe ari mwe mwari muri imbere ko mutatwayeho nabikeya basi twotangiriraho, ariko yaramaze ko kubona ko twarambiwe. Ndamubwira ati byoba nka bya bikombe by'akadeza na sepake byozoba birebire, ntabyo twotwara, tuzashaka ibyacu twenyine. Bwana sifiwe. Ariko ndashimira aba bagabo ka komite n'abagabo bose bitorero, abari hano n'abatari hano, barunamanwe tuja ahantu turicarana turavuga ngo tubanze tugura ibyibanze ibi amabafure n'ibindi, kuko murabizi twari dufite urubyiruko. N'ubu ngubu murabona ko iyi mikoro yayiceceka ngaburijwe, turabigura. Imana ibaheze umugisha kandi babyitayeho, baravyitwararika, umwe wese abikora nkuko umutima wiwe ubimutumye. Bwana sifiwe. Mubakomera amashaba abantu kandi ndabasabira iteka, ndanabubaha, ndanabakunda mwese. Bwana sifiwe sana. Hanyuma tubona biratugoye, turavuga ngo reka duhige ikibanza. Nta hantu n'abagore guhera kuba mama babakecuru, uriya mama Muhamirizani we mukuru uri muno n'abandi twari kumwe, nta utarashatse ngira ngo umukomisiyoneri kugira ngo turebe ko twabona ikibanza. Biragora kandi tukagishaka ari iki ngiki dutegerezwa kuba turimo. Bwana sifiwe. Bukeye sinzi ukuntu Imana yatubwiye ngo nimubaze uyu, ngo tumubaze nti yatugoye, aratwemerera, twongeye kubimushimira. Ariko aratubwira ngo nimwiyubakire, twumva nabyo bibaye ikizana. Kuba ngo duhere ku idafari tuzamuke mu kibanza kitari icanyu birakomeye. Muri uyu mujyi bantu bagitangira bakiyabirema byari bikomeye cyane, ariko twashize imbaraga hamwe. Hari abantu bashobora kuba bari bazi ngo tugira financement cange ngo tugira abantu bashobora kuba badufasha. Revenue zose guhera ku idafari ryo hasi ukazamura ukageza kuri ibi, ukageza kuri utu dutara tumwamona tuhatwaka n'utu tuwa tuno. Aba bari imbere reka mbasaba ari bahaguruka, muhaguruke papa. Aba ni abahungu batoya batarashaka. Muri bo twaza tuvuga ngo urebe ni abanyeshuri bari muri foyer, barungitswe n'ababyeyi kugira ngo baze kuba hano ku mpamvu z'ishuri. Twababwira ngo wowe uraduheza 500, wewe 500, nawe 500, nawe 500. Akama kubita amashi, ndetse bamwe bakarekara amatoya ni mukwiza umuriyoni basi cange 700. Abapfakazi dufite muno kandi bameze nkuko namwe abiwanyu bameze muri buno buzima, kuri iri zuba, muri umushasha baritanze. Naratangaye umunsi wa mbere dushiraho hariya niho twashinze ibuye ry'urufatiro mu gitondo kare kare ngo mbyandike ku rubuga. Hari yashitse abamama barenga 6 baje kureba ku idafari rya mbere riri bushigweho
bama baba kugeza twujuje. Iki kibanza muhamubona uku nguku, ibi byose muhamubona. Iyi ni biro, aya ni amahombi. Twacubatse mu mezi 3. Tarufaranga na rumwe bundi muntu dukoresheje. Kubwo ubufatanye n'ubwitange, Imana izabibahera umugisha. Bwana sifiwe. Kujya ari umuntu wavuze w'umunyabwenge aravuga ngo iyo utangiye ngo niko gutera imbere. Iyo utangiye igikorwa tugatinya ibiguca intege, tugatinya ibikuvuga, tugatinya n'ibikuvuma, uzakomere ubane n'Imana gusa ntuteshuke ku murongo wawe kugeza ugeze ku mugambi Imana ishaka kugeraho. Imana ibaheze umugisha. Hanyuma ndasa n'usoje mwihangane. Ico rero twabahamagariye kubw'uyu munsi no kubabwira ngo Banyabujumbura, babyeyi bacu b'amatorero atandukanye, iri shimwe riri ku mitima yacu kandi namwe twakeneye kuyabasangiza kugira ngo dukomerezeho gusengeranira no gufatana mu mugongo, kandi ejo ni heza kuko Imana niyo ihafite. Bwana sifiwe. Reka mbabwire rero intego y'itorero kuncamake y'ibyakozwe n'ibyo. Itorero ryacu vision cyangwa ico dushira imbere cyane mbere y'ibindi byose, amen, ni itorero risenga. Uwo ni wo mugambi w'ibanze. Bwana sifiwe. Itorero risenga rikunze Imana kuko nico Bibiliya duhamagarira. Ikindi ca kabiri no kwamamaza ivuga butumwa. Ushize twarimo tubisaba mu nzego zibishinzwe z'igihugu, turinze lettre izo zitwemerera kuzoza tuhakorera ahantu hariho hose dushaka kuko nico twashize imbere. Bwana sifiwe. Abakristo bacu ba Cornerstone ndetse n'inshuti zacu ndetse n'andi matorero dukore ico twahamagariwe, hatarimo guhanga no guhangana, ahubwo dukore ico Imana dushakaho muri iki gihugu kugira ngo kikomeze kubona Imana. Bwana sifiwe. Twishije hamwe ndatekereza umunsi umwe ndimo mbwira abacu, ndababwira tese kubera ko amakanisa ariyo ku isi afite ibibazo biruta ndetse iby'ama ONG n'andi ma ministeri atandukanye, sanga kenshi rigira intambara yihariye, ariko ica kabiri usubije amaso inyuma hari inshingano byataye. Ngo rero twebwe nk'intego yacu twiringiye yuko kuko twashize Imana imbere, ni nabyo Musenyeri yarabitugiye kugira ngo yaravyeretswe biri no muri stati, yaravuze ngo twemere kuba twebwe, tureke kuba abandi ngo twisumbukuruze duse nabo, kuko nusa n'abandi ukigana gusa n'abandi ntube wewe, tuzaba wewe kandi ntuzaba na wa wundi, igikorwa kizaba gihagaze. Imana ibaheze umugisha. Bwana sifiwe sana. Abakristo bacu turabakangurira gukunda Imana no gusenga ndetse no gukomeza iki gikorwa. Birakureba kandi uzabikore kuko ni wewe bireba. Iyindi ntego twifuza n'ubundi kugura ikibanza c'itorero. Muzo turi mu gusengera biri ku rupapuro kandi tubigejeje kure. Turi mu gusengera hafi nka hectare nk'ijana. Hari ikibanza kimwe baturangiye ubushize bakazaduca miliyari 6, ariko dufite vision nini, dufite kuzubaka ibitaro kandi ibyo twanditse byose tuzobirealiza. Niko tubisengera, niko tubishizeho umutima n'ubwenge. Twavuze muri leta, twavuze ko tuzubaka ibitaro n'amasomo n'ibindi, niho tugitangira, ariko vision yacu tubanze kubona hacu, hanyuma ibindi byo bizikora. Abaganga turabafite, abarimu turabafite, n'ibindi bikorwa bitandukanye bizakomeza bikuri. Bwana sifiwe. Uwo ni umugambi w'umukristo, ndetse dusaba n'amatorero n'ababyeyi gukomeza kudushigikira no kudusengera kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Buriya Bwana sifiwe. Hari ijambo natahuye, tukemere guca mu nzira ngo nuko yaciyemo abantu benshi, ahubwo uzoyinyuremo kubera ko ari inzira y'ukuri.
nunyuramo y'abantu benshi uzogenda uyoba usange bagiye iyo we utazuje. Nukuvuga gute? Dukunde ibikogwa, tuzirikane umuhamagaro, ibindi byose Imana izabifinansa. Musenyeri yaratubwiye ngo dushaka Imana, Imana nayo ngo izashaka abazungu, kandi tubigejeje kure. Imana imuheze umugisha cyane. Bwana sifiwe. Indi ntego, twifuza gukora ibikogwa byo gufashanya haba hagati yacu twenyine, kandi twarabitangiye nk'abanyetorero, no guteza imbere mu bikorwa bimwe n'ibindi dushoboye haba mu gihugu, nabyo twarabitangiye. Ubu dufite abana twarabandikishije 50 turihira mituelle de santé ba zone Ngagara. Buri ku mwaka utangiye twiyemeje kuzoza tugura amakaye y'abana byibura 150, kandi bizagegwaho. Nukuvuga ngo ibyo ni ibikorwa social bisaba ko tukomeza gukorana n'ubutegetsi ndetse n'abandi batarabo muri iri torero kugira ngo tubashikeho, tubabwiriza ubutumwa bwiza. Uwatubwiye ejo undi yarambwiye ati nimusubira kuzana ibyo ngibyo muhamuvuga ibyo nari namubwiye nyine bisa n'ibyo, muzoze zoza mbaherekeza mubabwiriza ubutumwa bwiza, bose abakizwa mubabatize tuhahagaze. Ntabwo kuvuga ngo bazobabeshera ngo mwavuze ibindi mutavuze, kubera yuko ni ibikorwa byiza kandi niyo ntego twihaye kandi ko turayigeraho. Imana ibaheze umutima bikomera amashi. Ikindi nico gutera intege abakristo bacu ndetse n'abandi bose barimo bumva aya makuru. Twirinde ibiduca intege bishobora kuva mu bantu cyangwa ibibazo duhura nabyo muri uru rugendo. Bwana sifiwe. Muri rimwe byaravuze ngo uru rugendo dufite n'ubwo kuja mu ijuru kandi ruba rurimo ibibazo. Musome Nehemiya 4 umurongo wa 10 kugera ku wa 15. Yaravuze ngo ukuboko kumwe kubake kundi gufata intwaro. Intwaro zacu sinkiza abantu. Bwana sifiwe. Dushira imbere amasengesho ariko tutirengagije gutekereza, kandi Imana ntizakora mu kibanza cacu aho twe twakagombye gukora. Tuzakora kubera kuko Imana yabishatse, nayo tuyisabe ibidushoboze. Bwana sifiwe. Mu kurangiza dufite ishuri rya Bibiliya hano rya Nation to Nation twararizanye. Ico ni kimwe dushaka gukangurira abakristo ndetse n'abandi babyifuza, dukangurira abakristo bacu gukunda kwiga gusumba kuba barimo. Hari uwatubwiye amen ngo nudakunda kwiga tuzaba umwigisha. Gomba kwiga kugira ngo uzabe umwigisha, kandi duhimirize abana bacu gukunda kwiga. Twizeye kuko ibi migambi dufite n'intego twihaye Imana nituje imbere tukayikurikira izabitugezaho, kuko n'intare yoboye intama izazitsinda byanga bikunda. Amen. Tagiteye ubwoba cyaduca intege. Imana ibaheze umugisha. Reka duheze vice represent umwanya dukomera Imana amashi, hanyuma atugezeho nawe ishimwe yateguye nka representation, hanyuma turasoza arabasigaye umuntu umwe tubabwira ibindi bikurikiraho. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Munyemere ndabaramutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi. Nezerejwe n'ivy'Imana yakoze muri iyi myaka 2 dutanguye igikorwa. Byukuri sinoronka uko ndabivuga, ariko munyemere ntanguze amajambo nza gusoma mu cete Paulo yandikiye abikorinto icete cya mbere igice cya 15 ku murongo wa 58. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutamwe bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turashimira Imana cyane rero yo yabonye ko yo tugira bizigirwa mu gikorwa cyayo, ikaduha kubaka ingororo yayo. Yegeranije abagabo, abagore, ugwaruka, abana ndetse n'abatamakazi kugira ngo dushobore gukora ibi bikorwa byayo muri rino torero rya Cornerstone Paruwasi ya Bujumbura.
yaduhaye ikibanza, iradushoboza kubaka no kubona aho dushobora guhimbariza hasa nk'uko mubona, nuko tuyikomera amashi. Turashimira cyane by'umwihariko abagize ishengero rya Cornerstone, abayobozi b'itorero, abakristo muri rusange bagiye hamwe mu mwumvikano no mu bumwe, batitaye ku bigoye, bagakora ibikorwa byose kugeza uko mubona uyu munsi bimeze ngaha. Yesu nabahezagire cyane. Abayobozi b'amatsinda yose akorera muri Paruwasi Cornerstone, turabashimiye ubwitange bwanyu, intererano yanyu mu kubaka uyu murimo, mutitaye ku ngorane umuntu wese asanzwe afise ku giti ciwe. Imana kandi yongera ibaho umugisha. Turashimira cyane abakristu muri rusangi ku bukerebutsi mwerekanye mu gushigikirana ntaryo ivyiyumviro twabazanira kandi mukabikorera ko munezerewe. Turabashimiye kandi dushimiye inshuti zacu zatugendeye kenshi zikaduterera muri uku kubaka n'ibindi bikorwa bitandukanye twakoreye ngaha. Mwese Imana nibaho umugisha. Twarubatse nk'uko mubibona kandi ntiturashika aho dushaka. Turakomeje, twaraguze ibikoresho byinshi murabizi, kandi nk'uko umushumba yabivuze, n'ibikoresho byaguzwe mu buryo bukomeye bivuye mu bwitange bwanyu. By'ukuri turubaha cyane ikorwa gikomeye Imana yakoreye muri mwebwe, kandi ibikorwa turacyabifise dushobora gukora. Ni iteka ryacu kandi nini ryanyu Imana yaduhamagaye muri iki gihe ngo tubikore, kandi twoba turabahombe tubikoze nk'uko tutategerezwa kubikora. Turabatera intege rero cyane, twipfuza ikanisa risenga cyane, kuko nico Imana iduhamagariye gukora imbere y'ibindi byose. Haleluya. Mukomeze gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, musengere imitwaro y'abantu, dusengere ibihugu byacu kugira ngo bibone amahoro, natwe tubeho neza. Twipfuza gukora ibikorwa byo gufashanya nk'uko umwungere yabivuze, haba hagati yacu no guteza imbere igihugu, nk'uko mu ijambo ry'Imana mu itanguriro tubibona. Imana imaze gushira Adamu muri Edeni, yamuhaye inshingano zo kwitaho iryo tongo, akaririma kandi akarizigama. Umuntu wese aje mu isi abafise manda cyangwa ikorwa arungitswe gukora, na cyane cyane biciye mu ishengero ry'Imana, kugira ngo dukuze ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu bakozi b'Imana rero badacika intege, nongeye kubisubiramo, kandi mukunde kwiga kugira ngo muce ubwenge. Amashure ku bana bakiri bato nk'uko umwungere yabivuze, mubahimirize cyane kugira ngo bayijukire, kandi n'abakuze bige ijambo ry'Imana. Nk'abakorana namwe rero tuzogerageza kubana namwe hafi, kubashigikira igihe cyose bikenewe, kugira ngo umurimo uhoraho yadushize imbere tuwukore tunezerewe, kandi dukorane umwete n'ubwira, uko tuzi yuko ubutame tugira ku bw'uyu murimo w'Imana atari ubw'ubusa mu mwami wacu Yesu Kristo. Turabashimiye cyane rero ingene mwitavye, turabashimira n'ingene mwatwizigiye, turabashimira ingene mutwumvira muri byose. Imana Data wa twese, se w'imigisha yose, ibahezagire, ibahe ubwenge, ibahe kuyimenya, kandi ibahe n'uburyo bwo kubaho. Muhezagirwe cyane, murakoze. Arakoze cyane. Mwo kwicara, reka dusabe komite yateguye igiterane, mboniga abana atambuke nabo bari kumwe baze bafate umwanya kugira ngo tube dusoje kijanye n'amagambo. Munyaruke kandi mukoreshe namwe umwanya neza. Imana ibaheze umugisha. Yesu ashimwe. Reka nanone nsabe abo twateguranye kino giterane babashe gutambuka imbere. Twebwe ntidutinda, turakoresha umwanya neza, kandi amagambo yacu yarayo gushima, bamaze gushima. Twe turakora sembole, twatekereje gukorera abantu bamwe na bamwe bagize ubwitange bukomeye. Tuzoza tugera
kuri buri muntu wese bikurikiranye nuko tuzoza tugenda tubona ubushobozi. Bwana siwe sana. Mu busanzwe intego yacu nubwo atayivuze barayitubwiye kuwa gatanu. Aba bavyeyi njewe naranditse kuva ngeze hano mu Burundi kiva muri Sepak niwo munsi wa mbere nanditse amagambo y'Imana avuge ko na gatanu, kandi na amagambo yanyubatse ashobora no kunteza imbere, tureke mu buryo bwa kiroho no mu buryo bw'umubiri. Bwana siwe sana. Antuka muzamugerageza kubaha abayobozi, muzamugerageza kandi no kumva amagambo yabo no kuyakomeza. Rero tudatinze babashimiye, ariko natwe twaricaye turavuga ngo nk'abantu bakoze kino gikorwa bagera kuri uru rwego, turavuga ngo ibyo ari byo byose tugira agasinye, kandi hariya ibirimo ni byinshi kandi ni by'agaciro. None reka mbaze nka Musenyeri, bijya watubwiye ibyo wahuye nabyo kugeza ubu ngubu, ibyo Imana yakwituye ni byinshi cyane. Kurya dushima Imana mu magambo tukayishima no mu bikorwa, Imana iranezerwa, ikongera ikatwongera imigisha, ikatwongera n'ibindi byinshi. Rero iyo ushimiye n'umuntu ugiye no gusaba umuntu uzobanza umushimire kugira ngo azokongera. Bwana sife sana. Reka dusabe abashumba bacu, dusabe ba pasiteri bombi batambuka imbere, kandi mu buryo tuba tuvuze n'imiryango yabo, murashobora gutambuka vuba kugira ngo dukoreshe umwanya. Njewe mpagaze mu izina ry'aba ngaba twari dufatikanyije komite, ariko kandi mpagaze mu izina ry'abakunda Stone bose aho bari bose, haba diaspora. Ariko reka nshireho nakandi kantu. Twateguye igiterane kuwa kabiri w'icyumweru, kira kindi cyumweru dushaka amafaranga. Twaragiye dukora budget, turavuga ngo $500. Twama dufata abantu nk'abatanu turabahamagara, batari muri twebwe abakristo bacu, ariko bamwe bari Rubumbasha abandi bari kuri Goma. Bwagiye guca dufite $600. Bansabye nimero, abo bantu nabo gushimirwa nabo. Ndabashimiye aho bari bose, kandi bumve ko mbashimiye mu izina rya komite. Rero abafite amakado sinzi amagambo mubabwira, niba mubongorera, niba ari foto gusa, ariko turabashimiye. Ariko muzohore ntimukishire hejuru kujya bavuze, kuko kandi mwishira hejuru nico giye muzamugira intambara. Uko tubanye neza kubera ko muza mwitwara uko mumeze. Ibyo mwakoze byose, Bwana siwe sana, ibyo mwakoze byose natwe twatekereje ngo ngiyi impano, kandi impano ni encouragement. Muzohore mukora byinshi gusumba ibyo mwakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka nanone nsabe Gafura, kondigiteri Gafura. Reka nsabe couple ya Bose na Nyamwiza. Reka nanone nsabe comptable Muhamiriza. Muramuga bazi kujera amafaranga. Azi kujera amafaranga, nukuvuga ngo murabona ko ibintu biraha byakozwe n'amafaranga menshi, ariko bikurikiranye na gestion yiwe ibintu bimuze uzubona bihaye bisanki aho bihaye byikora udufaranga duke. Ariko Bishop nawe ni nk'umuntu wizi imibare, naje nizi imibare, ariko kandi tubonera 60 million si yo ni 50 kombi ibibira ni 60 million. Ejo bundi twakoze raporo dusanga ibikorwa byose bihwanye na 60 million neza, byatomze juste kurya watekereje. Hari wari wabikubwiye? Oya. Wumve kugira ngo umobilize 60 million mu mezi angahe yakoze igitangaza. Rero abafite kado uyu mugabo azayitanga mwese muramuzi.
mu by'ukuri azabigiye aririmba hano akaza ajyama hasi. None ngatekereza abadashoboye kubyina no kuririmba kuko azutekereza ngo iyaba Imana yari guhaye ubushobozi nanje uzwe mu mufunde aje kurebya ukuntu yitwara. Bwana siwe sana. Rero turabashimiye tutiriwe turondogora, tutiriwe tuvuga byinshi, niba bampera amakado. Umwanya afite turarangiye. Reka nsabe Alice. Reka nsabe Jolie. Reka nsabe Mahirwe. Hago. Usarire ntubona kwa abakristo uko ari umukristo niyenda ugira nkishari. Uko aba nabo niyenda dushobora kuba twaratekereje. Nawe ushobora kuba warakoze ibikomeye gusumba aba. Ariko umunsi wawe urahari. Kandi kurye ikintu gikomeye si iki ngiki. Iki nico twabwa abantu twatekereje. Ariko Imana ikuziho nico gikomeye. Bwana siwe sana. Aba bantu baza bitanga. Mwebwe abashitsi ntimushobora kuzumva ariko twebwe abaha turabyumva cyane. Rero ntarondogoye. Ibyo uyu mwana iwe ni nk'aho hano mu ikanisa aza kubura akoza intebe uzugera hano ukabura abandi ugasanga ari wenyine muri iri kanisa ryose uyu. Rero turabashimiye ariko n'Imana yumva ishimwe ryacu. Mukomeze gutyo kandi muzoza mutoza nabandi. Muzoza ubona umuntu ubutaha tuzoheza abantu bataza bakora amakado kandi tuyite ko ari amakado nayo yo kugira ngo bagende mu bikorwa. Murakoze cyane. Reka hari umuntu ukomeye nawe mwarimu ugiye nabanjije kukureka kugira ngo mwarimu n'imfura ari naze ni mutambuka itambuka. Mwarimu ni umuntu uzi gukoresha abantu, uzi gusengesha abantu, uba hafi kanisa umwanya ku wundi. Rero mwarimu aha no kugutera intege. Umukitse utazukumvira uzumuhana kuko deje wo n'umudari. Turasanga aho tuguhaye umudari nuko gushimira ibikorwa uzukora. Uzubona ha yagenda amatambi ufite duruwa zo kuzoza umugira uko ushaka. Bwana sife sana. Ariko kandi muzamumufasha kubera ko ari umuntu ba mu bantu cyane. Muzamumufasha kumugandukira kugira ngo nawe igikorwa ciwe kigende neza. Murakoze Imana iba umugisha. Tubakomera amashi menshi barakoze. Imana ibaheze umugisha. Umwanya uragiye. Reka tugiye kugera mu mwanya wo kuja kumva ijambo ry'Imana. Reka dusabe korari umuco kuva muri Girugari duheze indirimbo imwe hanyuma ikurikirane na Kona Worship Team iduheze yindi imwe turahita twumva ijambo.